Kurumjari Image Paodam Miang Tabi Kwai Punamakpu Ahanbada Taram Noksari Ngasigi Maroi Bapau 7 Pegi Tabi the Essential Service Singsu Yoki Lakatori Commonwealth Gold Medalist Sanjitana Mangon the Siriba Doping Charge Mayokta Sanagadori Amasung DYA Masung JA Mai Pakre Hausi Gasigi Mapunga Pau Muglobirasi Lamdambasigi government employees sing the 7 pay PU Haibagi Tabida M2 Amadi MGO na Chatarak Pak Kongjang Bu Saugatu Nangasesu Tongan Mapam sing the Wakan Mipam Pamduna protest of Ukraine PWD, PHAD, WRD, Minor Irrigation Department ki employees sing na Pullaga Semba Joint Coordinating Committee of Engineering Departments na Sindurangasi Lampel Part Labor Minor Irrigation Department complex of Wakan Mipam Pamkray Wakan Mipam the Saruya Kiba Joint Committee ki President Tongbram Tikendrajit na Haiki 7 pay people Mari Lena Ngarang Deputy Chief Minister Gawari Sanaba Adu Mahiyan Kidre Ngarang Deputy Chief Minister Fongdoropak Wapam Maduna employees sing the Hena Koi Sound Nale Hena Kongjang Changsil Haning Bagi Machak Were General Body Meeting Pangtolaga Kanaragani Karigumba Darkar Lerabadi Essential Service Ama Oirba Ising Pibagi Tabak Lepai Kongjang Sangshin Gani Haiki Sing thing Matanda Projata Workani have said she Tarai Padagadi Special General Body Tumuna Koja Sing Tina Water come to Norani Sarkana and 2020 strike the Raga Demand Loba Sigis has said 7 pay channel Luhaibagi Dabida Lampel Leba SCERT employees in the Su SCERT complex the Wakan Mipam Pray Amoramda Tayel Gisted Academy of Training the Su Wakan Mipamasi Pamke Handakta Australia Gold Coast Pangto Kiba Commonwealth Games Kinupi Weightlifting KG Yankai Humdogi category da Sanagi medal Logduna Lepak Sigamadi Manipuri Mixed Purakrabi weightlifter Sanjita Chanun Haikre Mahapu doping charge suspend Tamlibasi Ayak na Singnagani Ayak innocently Ayana Kariguma Makalamati banned substance Lobalate Ayana National Federation Nimatangaloin Haiba Provisional Suspendency Challenge Toguri Mapu International Weightlifter Federation test of the positive or Haibagi provisional suspend Tokibani sample do how Kibachahida USA Anahem the Pangtokpa World Championship Manugi out of competition the Lokibani Taudo Asiga Marilena Indian Weightlifting Federation gi President Jadov na Fodo Kibda Manipuri Asi innocently Haibasi Ayana Tazi Hainangasi Paumising Unabada Sanjitana Fondoki Kana Tawai Kubaka Hapaga, and a sequence Yaraga, Subumaki, is my not a week, I have a Yazan, Sugaya Bangamo, I urin say, I did not have to say, I use so high in the high to I don't see to go high and high and have a Saki was sooner not up and see the high woman, like Brabra, so I'm on that Wakanlana can be I give them to Minatragalani, I know is Nakatai to Milani, have to my answer, and I'm going to get Minasi, I do ticket the Mayans, I think Punky. India Sarkar Chahi Mari Mapung Parak Pagi Palan Gamari Len Lepak Sin Batuna Satariba BCS Smug Avian Saruk Amak Wainangasi BJP Manipur Pradesh ki President Rajya Sabha ke MP KSS Babanandana Sarnairab Ahal Padmasri Ketme Mongbi Tharani Sabi Amadi Padmasri filmmaker Aribam Syam Sarma Ani Yum Satuna Unakre Ngasi Ayuk Singjamai Tokchom Lekai Deleba Sarnairabi Tharani Sabi Unakiba Aduda Tharani Sabina Fondo Kibda Mamang the Lake Kiba Sarkar Manadaba Monga Paliba Sarkar Asina Singmi Tamik Lutsingba Sing Unahanba Al Oriba Singi Yum the Chatuna Unabai Kongtang Paket Lalibasi Sarkar Sigi Apapa Kongtang ni Haiki Tangi Ban Lorung Pure Lekai de Leba Asiana Fondo Kibada Human Development Quality Townaba Honabada Hauzik Matam Angang Sembada Kedabakaya Lere
इमुंग मनुंग पुन्ना लेमिनाबा वालकपना डॉक्टर इंजीनियर ओइबंगम क्रबसु सोसाइटी का पुन्ना हिंगमेनाबा अदुदी ओइबंगम द्रे हाइके District Health Society Imphal East the Sindhunangasi Chief Medical Officer Imphal East ki office complex the World No Tobacco Day palan pangthokre Tobacco Break Heart Haiba motto the pangthok kiba thorum aduda Additional District Magistrate Imphal East Samin Ahmad San atu mitung Chief Medical Officer Imphal East Dr. K. H. Indran Thorumapu amadi Senior Surgeon Cardiothoracic Dr. K.S.S. Kalana akanu mitung oike. Thorumaduda wangang laduna Samin Ahmad Sahana haike. At least I promise I chama mangdi aina chari ba kwase wala ro ge ha ko che ado ita de ayum da sara ro obviously nasi ko wani mit sidagi masigi at least medical office ni siamati medical office sidagi auraga Imphal East district se masi punu mak siamati koina ko be ko no ke mo ko john I wish them to and I want to see Akanaba mitung oikiba Dr. K.S.S. Kalana su thorong mai lena wafam kaya fongdo ke To be go se tabi mayam na sina basi kaya amam lenge aga second ipan putting in me mom siri ba to be go sina bagi maram maraga either cancer oi bra na heart to ya yo yo bra heart to se to homde me mom ni siri ba second ipan putting gi minimum get to be question be able to ngasi zone gi tang amage yupung tara tawa matamda Thobal District Police ki SP Gautam amadi Kaksing District ki Police ki SP Victoria Yankom Kaksing District BDF Welfare Association amadi Thobal District BDF Welfare Association ni pullaga BDF number 995 Lekidaba Maibam Kant Kumar Singha Apokpa Maibam Gormani Tezpur Makha Lekai the Labagi Imung Manunda Mateng whenever Lupalak Am Pikre Tengmang Pipir Pokidabak Association Gimake the Tagar Pundo Pagaloina M Kant Kumarna Hokiba Tha Megitang Kunmanga the Ikan Kong than Lake Hidabada Kaksing Amadi Thobal District BDF Welfare Association Anina Lake Hidabak Munungi Awabasu Saruk Yari Haina Kaksing District BDF Welfare Association ki President ki General Amana Fongdorakli Lamdam asigi ana lying amadi atei lam kayada yamna maru eba lambi ama oina sajanariba Rims Road Street Lamp Sing Thanbi dabagi mayokta Kanglei Chanura nupi apan basaukhat kongthang lup na sinduna wakan mipam phamkre ngasagi wakan mipam na saru yakiba protesters phongdorpada Rims Road asi yamna maru oiba lambi amani lambi asida Manipur lenga na mai thanbi dabasi yamna laibak thibani lambi asida traffic jam thokpadagi aso open kayama su thokni masi punuma sigi matangda lengang na atubada yangsen biduna awaba singasi kohonbiu haiki ngasigi paliba sarkar asina miyeng changbiu haibagi wakalon la khoi ngasi wakat kam phamjabani emergency road ne hairiba Rims Road si ngasi mapi mapa loina basali banga tani ngasi kari umbi amata miyeng changbidi si paliba lengak sisu mami tangbra wa number 4 gi leiba MLA su wa number 3 de leiba MLA singsu mamina uroi hana usinadabra natraga leiba ki samesa si khanbidabra Primary Health Center PHC Hyanglamda 24/7 service lab ki bagi mayokta ngarang Hyanglam lai pangalba manakta leiba kaithil sangda wakan mipam pamkrei Hyanglam da leiba club organization amasung mara paibisina suna pamki wakan mipam aduda kalenta gi ana ayek kanma matam asida Hyanglam PHC da 24/7 gi service lab ki yaning de athuba matam da lengang na award pa Dr. Singh Thabira u Primary Health Center asigi award pa infrastructure sing hapat piu haibna sing warol kaya placard sing de ek wakan mipam maduda saru yakibi Hyanglam Gram Panchayat ki pradhan elambam Santibala Devi na fongdor pada Hyanglam Primary Health Center asida hana Dr. Taruk lerambadagi aujik Dr. Ani kakta ngai haubadagi haukiba tang kunmar pandagi 24/7 service lab kre masina maram warga lairaba mioi kayadi awaba oinare miyam gi awaba ubiraga Sarkar na Hyanglam
प्राइमरी हेल्थ सेंटर असि अवाट पर डॉक्टर अतै स्टाफ सिंह अमसुंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिंह हापचिन बिदुना हानगुम 24/7 सर्विस लेन बिउ हाइके डॉक्टर तरुक कुंबा लेरगा 24/7 से चलाइरंबनी याम वाना होनजरगा साइगे अना आयेक मसा मसुगी करिगी यावप मतमदा गाड़ी की करी प्रॉब्लम लेरकपदा साइकिल अमा तोंगा ऑटोदा तोंगा थोलागा मसा मसु मागी नुपी अंगांग लायेंबा याबी खुदोंग चाबा फंगंबसी ngasi mari mangani sida doctor watpadagi hospital si thonglon gre PHC sina khudong saba piriba mayam se pungka kakthak thibasi leina basing mathak thongba singna athuba matamda khogi hospital se salaiba yana ba 24/7 se salaiba yana ba honna biyo na sarkar da sisi mathamjani Imphal ki Kumalampak Sports Complex ta leriba National Sports University ki temporary administrative block ngasi ayupung taramatoi makhairom tabada desam ki president Salam Akasna lusingba koi saunarba volunteer kontraromna registrar ki office akai atoi thon kre kongjang asida sarugya kiba desam ki president phongdo kibada Manipur dal lingador ba National Sports University da course ahum sports journalist sports management amasung sports performance analysis coursing Uttar Pradesh ki Lucknow do hongnabagi June taramatoi da recruitment togudor basi yaningde course ahum ase Manipur da puraktriba phawba desam ki khongjang haloi haike mano makha tarduna National Sports University ki matang da miyam gi mifam kaya pangthokre sarkar da member na pisin kre masi phawda sarkar na thabak amata lokotte haike ngasi desam ki volunteers sing aduna NSU ki administrative block ki polom ka thugai ba adu da staff khara amadi security khara leki hairi Wangjing Tenta CD block Thawal district ki makhada leiba Hairok part 1 gram panchayat ki pradhan Laisram Khambana luchingduna MGNREGA ki makhada job card holder singda kusuman yantokpi program ama pangthokre Hairok part 1 gram panchayat ki asig makhada thabak suriba ward number 1 dagi 8 fawbagi manungda leiriba job card holder chamnga kunthraum doida nimit humni ki kusuman yantokki job card holders in the Kosuman Yantokpai Kudong Chabal Lauraduna Gram Panchayat Asigi Pradhan L Kambana job card holders Sina Masa Masagi Kosuman Singh Masagi accounting Matam Chana Loktok Pinavasu Apel Tauke Hairok part 1 Gram Panchayat Ki Manunda Lairiba job card holders Singh the line department ki Makhada Jila Parisad Asigi Pradhan ki Makhada Thabak Sugadaba job card holders Singh du Kana Kanano Haibatsu Macha Khaina Takpike Class 6 tagi 10 fawba leiba school singidamak semba Inspire Award Manak Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge Scheme gi online registration haukre adubu Kaksing Circle gi manunda leiba school ayambana hojik fawba register tawdri maram asina mari leinaba school singna www.inspireawards.dst.gov.in haiba website asida June kontra fawing manungda registration taunaba zonal education officer na thadurpa cherol amana khangalakle Sagolmang district hospital gi matang da senior citizens kundrak pamna ahumlak suba oinanga si June gi tang amagi ayuk pung tarama thoirom tabada health minister L Janta Kumar ga unaduna khanakre Khana ke badu da minister na hai ke bada haujik lamgi che na balairiba si aikhoi mayam puna sengdok na ba hona minasi sarkar gi makai de su yamna kana honari masi hek loisin baga hospital saba hauna ba hona minasi haina phongdorle waphamasi leibana kundrak pam amasung cycle nakna ba kendra singi miyam na puning fathabiduna ingna china lamgi che na balairiba si sengdok na ba hona minasi amadi athuba da hospital saba hauna ba mayam amatoina Changsin Minasi Hainangasi Manipur Press Club the Paumising Unaba Amada Sene Citizens Kudrak Pamgi member Amasu Oriba Hanagi Deputy Speaker Oramba L Lalana Fondorli Chief Minister Unabadi Unabadi like that singing Matam Khana Yenga po Aduki Matum Amu Kaino Mayam Khana Choyana Tauragani have a Taja Bira Vanina Akoina Aduda Yamna Nungaiba Nam MSPDCL the case company gi makhada contract basis thabak tawduna laklaba mioi kaya ngasi chamam naduna leire athuba matamda lekhai tabiduna
मखोगी फिरेप खंगन बियु अमदी MSPDCL ना मखोइबु लोक्सिन बियु हाइना ऑल मणिपुर केस स्टाफ यूनियन की जनरल सेक्रेटरी के स्वदेश कुमार सिंगना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगतोपा पाउमी सिंग उनबा अमदा फोंदोखरे मांगना मखा तारदुन हाई मखोगी कॉन्ट्रैक्ट ngarang loire adubu MSPDCL na tha ani matam sangdokle haina order thoklabasu company nadi madu khangde haina hairi haiki wapamasina thabak tawramba makoibu chamamnaba ama thole haiki music ji thabak su sugadoribra suroidoribra habise ekoi isana yam wana lejeba ekoi mafam chaba mada pura lehan miro sine ekoi na pamjeri sina MSPDCL ki side side akoi na ju yam kana request toningi jina koi ek sebe company ji lok thoga MSPDCL ki contract bu ko jo ekoi ji adon de job to biro sine ekoi na yam kana mari lena bo authority da man government da amadi MSPDCL side da koi na pumin ching sina ningi Yuimi Basumni Iba Lyric Love, Lust and Loyalty and Sub Edition Fongbangingasi Books and Coffee Singzamai Toksom Leka Infalda Pantril Publication House Nagaland Amadi of Poems and Photographs of Pafka Kusam Nagasandana Book and Coffee Office the Pangto Kray Toromaduda Armstrong Permanent Special Guest Oibugalena Angelica Tangjam Amadi Pradeep Fanjobamna book review Tauki. Lyric Asiga Hanba edition, Deradun the Pangto Kiba International Literature and Art Festival 2017 the Fonki. Lyric Asi Angang Oina sexual assault ki victim Oirob Singi, parents Singi Pung Togan the Bagdamang even Hairi. Punjab, Haryana, Rajasthan, Masung Madhya Pradesh, Yauna State Tareta Nimitarani, Lomisuna, Chatagada, Wakatpagi, Hanba Nimita, Lambida, Sangom, Little Lissinkaya, Hidokuna Mahan Cray. Gao Ban Hana Lomisuna, Makwena Toliba, Longi, Senpam Sing, Kokpinaba Amadi, Makwena Putokpa, Potok Singi, Mamal Kaziktang the Oibasu, Mating Pibidaba, protest Assis Sanction Bani Hairi. Lomisingi Lub Chamakun Traum Gi Apunba. राष्ट्रीय किसान महासंघ RKM ना नमित कुन तरानी सिटी सिंगदा मना मसिंग अमसुंग संगोम पीडब हाइना वारेप लौकी RKM ना हाइकी मकोइन लंबी द सिंगब थिंगबगी थबक तौरोई अदुमोइनमक लेबा असिगी अचौब हाईवे कुंट्रादा फमदन वकन मिफम चथगनी हाइकी सिंगापुर की खोंगचट लेरिबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लेबाक अदुगी फम मानबा ली Sen Lunga Lonena Lepak Anigi Leneba Mi Mari Yauna Tungan Tuanba Hiram the Warisana Kray. India Act is policy Pangtok Pada Singapore na Maruebat Kombu Ama Oiri Haina Prime Minister Modi na Fongdoki. Warisana the Yokiba Atay Waram Singdi Trade and Investment Connectivity Innovation Technology Amasung Strategic Issues Sing the Duching Banina Warisana Kray. Haina Ministry of External Affairs Kiwangloi Ramesh Kumar Haiki. Prime Minister Modi na Singapore ki President Halima Yacob Kasu Warisana ki Presidential Palace Stanada Tunglabada Prime Minister Modi bu ceremonial welcome PK. Leipak ani lainariba mari hena phagat hanaba Prime Minister Modi amasung President Halima Yacob na Warisana ki. Leipak ahumgi kongchat lakliba Prime Minister Modi ki kongchat ki Singapore na aroiba pantung phamni. Prime Minister Modi na Han na Indonesia amasung Malaysia ki kongchat lakhut krabani. Sana bagi pau. District Sports Association Kaksing Nasiduna Association Asigi Playground Zatariba Second Let Ketril Tikendrajit Memorial Under 13 Boys Football Tournament 2018 ngasi sana ki ahan ground gi match ta DYA Elang Kangpok Pina Sau Kaksing bu Panjal Mari Sunoda Maithia Pikre DYA gi Panjal Singadu W Syam Chandra match ki minute taranithoi kunmanga amadi first half ki additional minute ama chatpada aduga M Bibek na minute kuntra chatpada chanki ngasi ani suba ground na Juvenile Association Kaksina Apsa Mantak Pupanjal ahum amada thoikre ngasi hanba Panjal Apsa gi Henry na minute kunmari chatpada chanki Juvenile Association ki Panjal Singh aduna ke H Risikant na minute kuntra manga yang kaini thoi amadi yang kai teret chatpada chanki bani Housing Aroibada Maru Pau Amuhana Pizari 7 Pegi Dabi the essential service sing su Yoki Lakadori.
Commonwealth gold medalist Sanjitana mangonda siriba doping charge mayokta singnagadori amasung DYA amasung JA mai pakre ngasi gidamata di image Paodam pejaba matanga silo sinjari miyam mukana khurumjari.